Lota haidu pakete tage bakada kenyor rapper Shiny Star kenyor rapper posa plaga briga prole sunya kiga asu tage taklurje posa lanu phudde ko kia le ame opa do sok polo me pokia I amina no ne poko dile le asu tramo ke mata tile khudo asu tage le aga ke I pakete pharolo akusa dinyone so taklile pasara tage di bakha witha chu hegi he bayala like share subscribe ke Opa do sokapok kia le oplepen no pudekawa do thaba phene do usowe tile keilo Opa aminono ne pakola ethuraso adopwe khelo oluiga do ame pole tada mewi tala opa ne adopwe de asudo enilo kei athani ola chikhuni li opa ne meme le atho chu ne akaba ola khuitoli Sokapo aminono ne pako ola ekapo mu Sokapo adopwe khelo o khuga do onake ame potadalo kei athani urchi huni athukia le ne phathawe tani kholo nake memela upane ake ago phlado ne orche do kei sokapo kaba o chula tokhatha do tewe one ame pole ke malilo athu.ko khiga I arelo milo sale no chekhali do chekato phe athime khlume dakha athilha lukwela pakla do athikia le me pole khlo khao nyam mulo Pemiba tele athimara wi phokune le athi saramata tawi rap so khali athimo pahegi heba athine athimo pane kana athirata wi dimulo nake so athitila me adog klesele tawi ne ma ho nake tapino malile re okay pemiba tekile athi career pane tata wi le athi cover wa achuka third plane camera tata wi le me ba tere khede pukui le luini yeni le ne me thi no ba dia Tata wila upada sakpo cover wala achuka third plane kewe CJ tata wikutola heki porogadaki lagnya tasa rapper club wala thikia ichewe duga third ke CJ phabna lo upatewe acheta wira type khele lo naki mimila sakpo de acheta wi thela gangster rap tapalo tameta tata wila mir pa khuda rapadi ati de chekna we thenitaba Upane achekana we chopo data tawi dollar sokopone achekana lamude tatawi lo phe athikia itawida sokhane thrala sulu asu aklu aklene urga khia ye koplara we amila bole do khibitu lo athikia le dopuwe nake mise kopale chetawira meba tele sokopone achola chetawira urga mimila opa dopuwe de mepale chetawira luiga le lo Athikia le me pa oda tala le music pa takana bi kana flow thira ne le athigon ne tuba la da tamu chemu go le rap pa na ki athi tuba di so la omi othi lo talu le athi class ra theni ta ba ba de thi te thi lo ta uthe athi hama ba ta wi blo le athigon nyo we na ke pa me ki kwa la pa khu pa kha thi ne phosa uthe chi khini le rap thi lo ga athi ne o kroba le o reni the Kopula pacho thwe hegi heba athir oba ho tala la odo athir rene ba ke roki le tak lok lolo tame era tela pakke du po athi khit se bari tame ye ba phosa la o the tala tame tir phane la ka prusu ogo tame tala pole athigo di ba akhusa phen mi thi phosa oda tala lan kun khane krelen cho thwe ma che o tame la agi ka te bana ke pheti pheba je era te ya do disenya no tho ke phosa di so tala la ura athir phane mor ke tho ki le tak lok lor ke akhuda phe I phosa le atani pwe thir chi khuni le ame opa da sokpo khia le ne he plus sura le tagi wei lo le athitra le chot thwe ma che athir ni na ke phe athiti ba da jai kha athide tu ba talo patra le opa da sokpo wo ye tati kwa le manu akhu athir kwe ta ta wi le athik cha ba le ne asadu yu phola Kopula athino chidi ahu ye me wila agada tine tala sokapone akweli phali tathi to wadi pa le athita to panake khia le me pole edo hekero kinyo ta sa pata wida phula senolo takweta ya me oda athile me le ba ko sebir bene khia le tewe athi edo le USA ko lemne ko athiba ku the USA le ne khia le tewe sisilo Kopula ko America ne upwe thele kinyo ta sa new school rapper do athi edole matakora ta wi de
lemudes embrace the rapper la agatir pha le studio pula me batte le athiki ga thok concert padu batte od blibli do me pala le thoba athi concert ri ka tinya we ka so dollar sigati ba phosa pho kia for the microphone ga plus te ko do sawi le phu le na chaw do ka ter pla ado cha do ela yu mu na tawi do le na no le ste phala ga ne phe na kwa ro athikia sawi ra khane na tu ba na sar phui ba no ka tia okay မေမေလအပတော့စကပေါ်အရီအကလိုဒီတိုအာဘာအပအီလောအခုစားလက်ဟာညာအဝဒီအဒမဘတိချိုအဖေးလောတိမေတာဆေဗီဒီယိုဒီဒတိမေအဒကွာအရနေတပိနောဟေဂီဟေဘယာလ like share ဒ subscribe တေ tablet